dufatanirije hamwe kandi twongere kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihangange nanone. Reka cyo kora mbabwire neza ko rwose nari mfite ubwoba bwo kubasaba ibyo ngiye kubabwira ubu. N'ubu nsa n'ukibufite. Ariko igihe kirageze. Ese ubu ntitwatangiza natwe Croisade yacu twese hamwe tugaceceka tugasenga. Uyu ni Ronald Reagan, perezida wa 40 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aravuga crusade cyangwa croisade zihuzwa n'intambara ziswe ntagatifu z'abakristo babohora ahantu hatagatifu kuri bo zabaye kuva mu kinyejana cya 11 kugeza mu cya 15. Ubwo Reagan yajyaga ku butegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangije iyo croisade yavugaga mu gihe isi yari kiri mu ntambara y'ubutita. N'isi yari gabanijemo ibice bibiri kuva ubwo intambara ya kabiri y'isi yarangiraga, hubakwa n'urukuta rwa Berlin nk'umupaka. Uburasirazuba n'uburengerazuba impande zihanganye ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rumwe n'ibihugu byishyize hamwe by'abasovieti ku rundi. Iburasirazuba abakomunisti n'abakapitalisti iburengerazuba. Mu mpera z'igihumbi 1970 idini ryagarutse cyane mu mitegekere y'ibihugu na politiki henshi mu isi. Kiliziya Gatolika itera intambwe kuri iyi ngingo. Jean Paul wa II, papa wa mbere w'umunyapolonye mu mateka y'isi, yambuka ikiswe rido y'icyuma ashyigikira ku mugaragaro abarwanyaga ubutegetsi bw'abasovieti. Uwo mwaka n'ubundi ubutegetsi bwa Moscow burenga imipaka bwigarurira Afghanistan. Igisirikare cyabo gihambaye kirabyitwaza ariko kigongana bikomeye n'abarwanyi baba mujahidin abo barwanaga mu izina rya Allah na Islamu yabo. Izina ry'Imana n'iyobokamana guhera ubwo byafashe intera ndende mu kwifashishwa mu ntambara hirya no hino mu isi. Ntibyateye kabiri mu 1980 mu kwa karindwi Isiraheli itangariza isi yose ko ihinduye umujyi wa Yerusalemu umurwa mukuru w'iteka ryose wa leta y'Abayahudi, kandi uyu mujyi ngo utazigera na rimwe ucibwamo ibice mu bihe byose kiremwa muntu gisigaje ku isi. Byabaye itangiriro ryo kwandagazwa kw'ibihumbi byinshi by'abanyapalestine n'ubu bakibaho mu buhungiro ibisekuru ku bindi kugeza ubu. Yerusalemu umujyi mutagatifu inshuro 3, mutagatifu ku bakristo, abayisilamu n'abayahudi nk'idini, waje guhinduka ikimenyetso mu buryo budasubirwaho cy'intambara zakije umuriro utazima mu burasirazuba bwo hagati. Ni muri iyo myaka n'ubundi muri Iran Ayatollah Khomeini nawe yarayoboye impinduramatwara ya mbere ya Kiyisilamu mu mateka yose y'isi kugeza ubwo. Ibi bikorwa kwikubitiro nibyo byabaye itangiriro ryo kugarura iyobokamana, amadini, ukwemera n'imyemerere muri politiki y'ibihugu mu isi. Iturufu y'intambara n'ubu zikirwanwa mu bice bitandukanye by'isi. Mu myaka 10 yari igiye gukurikiraho ibi byahinduye bidasubirwaho imiterere ya politiki mpuzamahanga. Kugaruka kw'izina ry'Imana n'amadini muri politiki n'intambara mu isi, iki gice kiragarukira mu myaka iri hagati y'igihumbi 1979 n'igihumbi 1989 mu kinyejana cya 20. Ahanini kugaruka kw'Imana muri politiki byabonye ikibuga cyiza cyo gutangirizwamo ni mu burasirazuba bwo hagati, ikigega cya petrole y'isi, agace gakungahaye cyane kandi gafite ibyo gacuruza bisa naho ariho ubuzima bw'abatuye isi bushingiye. Mu gihe igice cy'uburasirazuba cya gikomunisti cyakoreshaga petrole yo mu bihugu by'abasoviete byishyize hamwe, icy'uburengerazuba cya gikapitalisti n'uburayi burimo cyagombaga gukura petrole yacyo mu burasirazuba bwo hagati mu bihugu nka Arabia Saudite, ibihugu byo mu kigobe cy'Abarabu nka Kuwait na Bahrain, Iraq kimwe na Iran yari umufatanyabikorwa mu bya gisirikare n'ubukungu n'abanyamerika muri ibyo bihe. Ubu ntibacana waka. Iran yategekwaga na Shah Mohammed Reza Pahlavi, wari umwambari wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva yafata ubutegetsi mu 1953, bamwitaga umujandarume w'ikigobe cy'Abarabu, ari nawe wari hafite igisirikare gihambaye icyo gihe. Iran, because of the great leadership of the Shah, is an island of stability in one of the more troubled areas. Byarinze bigera mu 1978 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikizera ubudahangarwa n'ubuhangange bya Shah. Mu mezi 6 yonyine ibintu byaje guhinduka. Ibibazo by'ubukungu byazamuye imyigaragambyo idashira mu bucukuzi n'imirimo yose yo gutunganya petrole. Mu kwa 8 mu 1978 ibihumbi by'abanya-Iran bagiye mu mihanda mu myigaragambyo yakumiwe n'abasirikare bakanica bamwe muri bo. Abaturage bakomeje kuba benshi cyane basaba ko Shah ava ku butegetsi. Igitangaje hano ko abigaragambije barambiwe ubutegetsi bwabo nabo batabikoze mu izina ryabo cyangwa andi mahame, ababikoze mu izina ry'idini n'iry'Imana. Bati Imana niyo nkuru, ubwigenge n'ubutegetsi bya Kiyisilamu nibyo dushaka aha muri Iran. Bruce Riddle yari umukozi w'ikigo cy'ubutasi CIA n'inzobere ku karere k'uburasirazuba bwo hagati. God, or at least religion, Dieu, ou du moins la religion, a été utilisée et abusée. Imana cyangwa idini ni ikintu cyakoreshejwe cyane mu ntambara mu burasirazuba bwo hagati kuva nibura mu myaka 40 ishize. Ibi bitangirana cyane n'impinduramatwara ya Kiyisilamu muri Iran. Islam ikaza ari nk'ingufu zikomeye za politike muri aka karere kose.
ubundi mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 Islam ubwayo nk'idini ntaho yari gihuriye na politike, ariko byongeye guhinduka hagana muri za 80. Umutima wo gushinga ubutegetsi bwegamiye cyane ku muco wo gukunda igihugu n'ubufatanye n'abandi Barabu waratakaye. Ingufu za politike zihambaye ziboneka mu bitekerezo bya Islam by'ubuhezanguni. Arabe a déçu dans tout le Moyen-Orient et il a été remplacé par les forces de l'islam radical. Imana n'imyemerere byagarutse byihuse cyane muri politiki n'ubutegetsi mu bihugu bitandukanye. Hari haciye nyamara ibinyejana byinshi ibi bitagikoreshwa. Tariki 29 mu kwa 12 mu 1979 muri Afghanistan, ibihugu byishyize hamwe by'abasoviyete byigaruriye iki gihugu bagambiriye gushyigikira ubutegetsi bwa gikomunisti bwari buhashinze. Aha abasoviyete nabo bari bagiye kugongana bikomeye n'abamujahideen b'abanya-Afghanistan barwanaga mu izina rya Islam, aho kuba kurengera igihugu cyabo no kubuza abanyamahanga kukigarurira. Mu gukumira abasoviyete, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi icyo gihe byashyigikiye abarwanyi b'abamujahideen. Muri aba harimo na komanda Ahmed Shah Massoud kimwe na Osama bin Laden waje guhimba Al-Qaeda. Icyo gihe abamujahideen barwanaga intambara ntagatifu, abarwanya abasoviyete bitaga abayobe n'abatazi Imana abashaka kwigabiza igihugu cyabo Afghanistan. Abasoviyete kugaba ibitero kuri Afghanistan byamaganiwe kure na Loni, ariko mwibanga amahanga ngo yabibonagamo uburyo bwiza bwo kwisenya kw'abasoviyete. Ngo babonaga ko ari intambara izarangira nk'iy'abanyamerika muri Vietnam, ngo bari babizi neza ko abasoviyete batazikura imbere y'abamujahideen barwana mu izina ry'Imana no kwemera. Uko niko abanyamerika bemeye gutera inkunga imitwe yose ya politiki ishingiye ku mahame akarishye ya Islam muri Afghanistan. Iki gihugu kuri aba barwanyi kigirwa ubutaka butagatifu bw'abayisilamu bwashimuswe n'abasoviyete. Abarwanyi bava imihanda yose y'isi uhereye muri Afghanistan ubwaho na Pakistan, abandi benshi nabo baza gutabara abayisilamu bagenzi babo baturutse mu burasirazuba bwo hagati. L'Occident a su profiter de combats très durs. Uburengerazuba bwakoresheje iturufu babasha kugera ku ntambara zihambaye zirwanwe n'abandi ku nyungu zabo. Aha babashije no kugera ku kintu umuntu n'umwe atari kwibaza ko cyahita kigerwaho: isenyuka ry'ibihugu byishyize hamwe by'abasoviyete. Et ils ont réussi à obtenir ce que personne n'osait imaginer: l'effondrement de l'Union soviétique. Muri Iran, ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi byari bigiye n'ubundi gukoresha iyi turufu y'Imana n'idini. Umuyobozi uhambaye abanya-Iran bashakaga yabaga mu buhungiro mu Bufaransa, ariko mbere yo kuba umunyapolitike n'umwigisha mukuru mu idini. Ayatollah Khomeini yari umuyobozi mukuru w'abayisilamu b'abashiyete ahangaha muri Iran. Yateguraga kugaruka kwe mu gihugu nyuma y'imyaka 15 mu buhungiro. Yakoresheje ibiganiro byinshi n'abanyamakuru, byose bikakirwa muri Iran nk'amagambo y'ubuhanuzi. Kuva ku butegetsi byonyine ntacyo bivuze. Shah agomba kugenda akava mu gihugu, kuko nta nubwo ari abaturage bamutoye. Twe tuzashinga Repubulika ya Islam binyuze mu matora y'abaturage. Amagambo nk'aya Ayatollah Khomeini yavugiraga mu Bufaransa yarushagaho kuzamura imyigaragambyo, abaturage basaba ko ubutegetsi bwa Shah buvaho. Nawe byose byaramurenze, aruhijwe cyane n'ubusaza n'uburwayi, kandi n'inshuti ze mu mahanga zamuvuyeho, yemera kureka ubutegetsi arigendera. General w'umunya-Israeli Yitzhak Segev yarashinzwe iby'igisirikare muri ambasade ya Israeli muri Iran. Ibihugu byombi byari bigifitanye umubano mwiza icyo gihe. Yaranashinzwe iby'ubucuruzi bw'intwaro hagati y'ibihugu byombi, akaba n'umujyanama mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Iran. Aha yagiranye ibiganiro n'abajenerali b'abanya-Iran barimo bategura kugaruka kwa Ayatollah Khomeini. Nge n'abajenerali b'abanya-Iran twumvikanye ko Khomeini nagera ku kibuga cy'indege twari guhita duheza abanyamakuru n'abandi bose, tukamwerekeza mu kirwa cya Kisha, tugahita tumwica, ubundi abamuherekeje tukabasubiza mu Bufaransa. Ibi byarumvikanaga cyane. C'était totalement logique. Mu minsi 15 yakurikiye kugenda kwa Shah wa Iran, Ayatollah Khomeini yarakandagiye muri Iran bwa mbere nyuma y'imyaka 15 y'ubuhunzi. Hagati hari kwa abanyamerika nabo bari bamaze kohereza intumwa yabo i Tehran. General Robert Heiser wari wungirije umuyobozi mukuru w'ingabo za OTAN, we yarazanye ubutumwa bushyigikiye Khomeini. Imigambi yo kumwivugana ihagarika ubwo, n'abasirikare bose bamujya inyuma. Nticyari ikibazo cy'abasirikare gusa, kuko yageze ku kibuga cy'indege ibihumbi byinshi cyane by'abaturage b'abanya-Iran bamutegereje nk'umucunguzi. General Yitzhak Segev
Je pense que le succès de Khomeini doit beaucoup aux désaccords qui existaient à cette époque entre l'Europe et l'Amérique. Ntekereza ko Khomeini muri Irani yazamuwe no kutumvikana kw'ibihugu byo mu Burayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abanyaburayi ubwabo ntibabyumvikanyeho. Abafaransa bari bitaye cyane ku masezerano y'ubucuruzi bwa peteroli na Irani. Uyu bari bagejeje ku butegetsi nta kabuza yari kubibafashamo abashimira. Ubutaliyani kimwe n'Abadage nabo bari mu mishyikirano nk'iyi. Bose babonaga muri Khomeini wari kubafasha mu bucuruzi bwa peteroli aho kubikorana n'Abanyamerika nk'uko byari bimaze imyaka myinshi bikorwa. Nuko bose bamushyigikiye. L'Italie négociait de son côté. L'Allemagne aussi. Ils voulaient tous voir en Khomeini un modéré qui négocierait le pétrole avec eux plutôt qu'avec l'Amérique. Et c'est ainsi que tout le monde l'a soutenu. Mu mezi atatu yakurikiyeho Khomeini yakoresheje amatora yegukana umwanya w'umuyobozi w'ikirenga wa Iran, afite ububasha icyarimwe bujyanye n'ubuyobozi bw'idini na politiki ya Iran. Iran itora itegeko nshinga rya Kiyisilamu. Ingingo ya 5 ivuga ko intego ya Iran ari Imana, intumwa yayo ikaba urugero rugenderwaho, Quran ikaba itegeko nshinga nyirizina. Aba babanje kwibwira ko bafashe neza Iran na petrole yayo, ariko mu mezi make gusa Ayatollah Khomeini yabamaganiye kure ababona nk'abagenzwa na politiki mpuzamahanga yampatse ibihugu. Rubanda barabamagana abaturupfu ku Banyamerika n'Abanyaburayi. Allah abadukize. Bamwibeshyeho. Bruce Riddle. Je pense que la plupart des dirigeants occidentaux abategetsi bo mu burengerazuba bw'isi ntabwo mu by'ukuri bari bazi neza uyu Ayatollah uwo ari we neza. Bo bibwiye ko ari umuntu w'umunyabyago wirukanywe iwabo bagiye kwikoreshereza bamushyira ku butegetsi. Ntibumvaga icyo yashobora. Mu 1979 ninde washoboraga kumva icyo Ayatollah ari cyo? Ntibumvaga ko yayobora igihugu. Yarabiberetse. Basuzuguye icyo yashobora gukora. He was completely underestimated. Ukuri ko Abanya-Iran bafashe bugwata abakozi ba ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Teheran. Abategeka Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubanza kohereza Shah wahoze ayobora Iran akaza gucibwa urubanza muri Iran. Jimmy Carter wari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe arabyanga. Ayatollah Khomeini agumura Abanya-Iran bajya mu mihanda bita Leta Zunze Ubumwe za Amerika shitani nkuru mw'isi. Si Imana gusa na shitani uku niko yahise ishyirwa muri politiki. Akbar Ganji n'umwanditsi w'umunya-Iran ati Nous avions appris à connaître Satan dans les textes sacrés de la Bible et du Coran. Ubundi shitani twamumenyeye mu nyandiko ntagatifu za Bibiliya na Korane. Ni ikiremwa cyagize uruhare rukomeye mu isi, ntibubeshye inyoko muntu akanagambirira kubayobora cyangwa se kubayobya. Ahubwo Khomeini yazanye shitani mu mitegekere y'isi, amuvanye mu bitabo bitagatifu, anerekana ko adatandukana n'ibitekerezo mpatsi ibihugu. Ibi kubyita shitani byafashe intera y'imyizerere muri politike y'isi. En appelant ce concept séculier Grand Satan, il lui a donné une dimension religieuse. Abanyamerika mu kwa kane mu 1980 bateguye igikorwa Eagle Claw, ijanja rya Kagoma, bagambiriye kubohoza abakozi ba ambasade yabo muri Iran. Ibi byarabananiye, kajugujugu z'abakomando babo zishwanyukira mu butayu bwa Iran. Aba Banyamerika bagizwe imfungwa mu gihe cy'iminsi 144. Ni igikorwa Ayatollah Khomeini yakoze agambiriye kwereka Abongereza n'Abanyamerika n'inshuti zabo ko ngo nta mwanya bari bagifite ahangaha muri Iran. I, Ronald Reagan, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ni Ronald Reagan warahiriraga kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki ya 20 z'ukwa mbere mu 1981. Jimmy Carter yaramaze gutakaza amatora, ahanini bishingiye ku kuba yarananiwe kugira icyo akora kuri iki kibazo cy'Abanyamerika bafatiwe bugwate muri Iran. Iminota mike yakurikiyeho imfungwa zahise zirekurwa. Ni insinzi benshi bibeshyeho. Uwatsinze muri aya matora ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyo gihe ni Ayatollah Khomeini. Yaramaze kugaragariza isi yose ko ashobora kwihagararaho bikomeye no kugira icyo akora ku bibera no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugeza no kuguhitamo perezida waho kuko bari bafitanye ikibazo cyatumye atakaza amatora. Icyo gihe hatowe perezida Reagan, nawe wakoresheje Imana cyane mu bisabisho byinshi ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigumana ubuhangange bwazo, kugeza ageze no ku butegetsi bifashijwemo n'abigisha bakomeye bo mu madini atandukanye. Ku ikubitiro inshuti ye Robert Billings wamubereye n'umujyanama umufasha mu byemezo byinshi yagiye afata ku butegetsi bwe. Ntabwo ari mu burasirazuba bwo hagati gusa. Mu myaka 40 ishize Imana n'amadini byagarutse cyane mu butegetsi bw'isi.
mu bihe Ayatollah Khomeini yashyiragaho igihugu kigendera kuri Islam, Perezida Ronald Reagan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nawe politiki ye yose yayishingiye ku madini n'ubuhanuzi muri Bibiliya. Amaso y'ikiremwa muntu yose nitwariho, barasaba hamwe natwe ngo aho twasezeranye n'ahazaza tuhakomeze, ngo tugarurire isi icyizere n'ubwigenge. Nitwongera guhindukirira Uwiteka, azadufasha dufite isezerano, aho tuzongera tube wa mudugudu ushashagirana mu mpinga y'umusozi. With his help, we can still become that shining city upon a hill. Umudugudu urabagirana mu mpinga y'umusozi bivuye muri Bibiliya. Iyi mvugo Perezida Reagan yayisubiyemo kenshi mu gihe cy'ubutegetsi bwe, ariko ikaba yaramamajwe cyane na John Winthrop, umwigisha w'umuprotestanti ushyirwa mu bashinze Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri we ishingwa ry'iki gihugu rituruka ku gihango n'amasezerano bagiranye n'Imana. Iki gitekerezo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zashinzwe ku masezerano n'Imana, hari abanyamerika bagikomeje baragihererekanya ibisekuru ku bindi kugeza n'uyu munsi, ngo bafite ubutumwa bwo guhindura isi ndetse no gutegura kugaruka k'umukiza. Ibi bikifashishwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe no muri politiki yabo mpuzamahanga. Kimwe n'Abayahudi, aba nabo ngo n'ubwoko bushya Imana yahisemo. Andrew Besevich ni mwarimu w'imibanire mpuzamahanga muri kaminuza ya Boston. Iki gitekerezo cyagumyeho cy'uko mu buryo runaka turi ubwoko Imana yahisemo, ubwoko bushya Imana yahisemo. Igitekerezo cy'uko hari ubutumwa Imana yaduhaye binyuze mu nema yaduhaye cyangwa n'amateka ubwayo. Ibi rero bikaduha umwihariko wo kugira ibyo dukora ngo ubutumwa bwacu bugerweho neza. Nous croyons que nous avons des prérogatives exceptionnelles afin de mener notre mission à bien. Ubutumwa bw'abigisha mpuzamahanga b'Abanyamerika benshi muri bo bamamaye cyane mu isi, banagaragara kenshi bigisha Imana n'ubushake bwayo hose kugeza no mu ngoro z'abakuru b'ibindi bihugu. Isi nshya y'ubuhanuzi niyo ntumbero, kimwe n'intambara z'abakroisés Crusaders ba kera mu mateka. Kugira ngo ibi babigereho neza, aba nabo amaso ngo bagomba kuyahindukiriza i Yerusalemu, umujyi mutagatifu mu bitabo isi ifite ibyigisho by'Imana. Abakristo kimwe n'Abayahudi b'abanyedini bizera ko ngo ubuhanuzi bw'isi nshya iyobowe na Kristo buzagerwaho nyuma y'uko ingoro ya Salomon, ubuturo bw'Imana mu isi, yasenywe n'Abaromani mu myaka isaga 2000 yashize, izaba imaze kongera kubakwa. Kuri benshi muri aba, ikigo kizaba ikimenyetso cy'iherezo ry'isi nk'uko izwi ubu, imperuka no kugaruka kwa Kristo. Imyizerere y'ubuhanuzi nk'ubu ishingiye kuri ibi by'iyubakwa ry'ingoro. Ingoro ubisigaranye igikuta kimwe cyiswe cy'amaganya ni ikintu gifite akamaro cyangwa se uruhare rukomeye cyane mu myemerere na politiki, intambara n'ubutegetsi mu isi kuva muri Isiraheli kugera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku ruhande rumwe, aha honyine ni naho imibanire y'akarande y'Abayahudi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishingiye. Cela a des implications politiques très importantes. Ibi bifite uruhare runini cyane muri politiki. Ku ruhande rumwe, amatsinda y'abigisha b'abaprotestanti bafite ubushobozi bukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bafite igitekerezo gikomeye cy'uko ubu buhanuzi bugomba kugerwaho byanze bikunze. Ibi bisobanura gufatanya no gukoranira hamwe na Leta ya Isiraheli mu byari byo byose. Uko niko Abanyamerika ibyaba byose badateze gushyigikira na rimwe ibyaba ku Banyapalestine byose, nko kubareka ngo bigenge bature igihugu cyabo. Ahitwa umusozi w'ingoro muri Yerusalemu niho hashinze imisigiti nka Al-Aqsa, hari Iron Dome na Burak. Aha hari ibuye cyangwa urutare rwitwa rutagatifu inshuro ebyiri ariko mu buryo butandukanye. Ku Bayahudi n'Abanyayisiraheli, iri buye niryo Aburahamu yaragiye gutambiraho umuhungu we Isaka nk'igitambo ku Mana. Ku Bayisilamu, aha niho umuhanuzi n'intumwa y'Imana Mahomet yagiriye ascension ye, urugendo mu ijuru. Aha kuri iri buye niho ngo yarahagaze neza mbere yo kujya mu ijuru. Rabbi Saudi Daoud yigisha Talmud n'amategeko, imihango n'imico ya Kiyahudi mu ishuri rikuru Hekalu Eliyahu muri Isiraheli. Chacun veut se l'approprier. Buri wese ashaka kwiyitirira aha hantu. Ni ikibazo gikomeye cyane. Wenda mu buryo ahandi badashobora kubyumva, tw'Abayahudi twizera ko iyi ngoro igomba guhagurutswa ikubakwa. Turabisengera kuva mu myaka 1000 yashize. Icyo tudashaka ni ugutsemba abandi ngo tubigereho. Tuzi neza ko igihe kizaza buri wese akemera uburenganzira bwacu kuri aha hantu. Sur ce lieu.
guhera mu bihe by'intambara yiswe y'iminsi 6 yarangiye abanya-Israel batsinze ibihugu byinshi by'Abarabu kugeza ubu igitekerezo cyo kubaka iyi ngoro yateje intambara zidashira na n'ubu kiracyashinze. Abayahudi bifuza kubaka Israel ngari y'isezerano kikaba igihugu kiva ku nyanja nto ya Mediterania kugera ku ruzi Yordan kigahuza ubutaka bwose bita butagatifu kuri bo kure cyane y'imipaka yemerwa na l'ONU. Uku niko bubaka za koloni ku butaka bw'abanya-Palestine n'ubutaka ngo basezeranijwe n'Imana yabo. Ibi bibaha uburenganzira n'ukuri kose nta mwanya Palestine nka leta cyangwa igihugu kigenga bishobora gushingwaho. Ahahegurwa Bibiliya bataha hose Imana yarahaduhaye na hacu mureba amasezerano byanditse muri Bibiliya. C'est un combat qu'on mène avec le peuple juif, avec l'histoire juive de 4000 ans qui nous rappelle que cette terre nous appartient. Les chrétiens le savent très bien aussi. Chacun qui lit la Bible sait que ni intambara yacu twese hamwe n'amateka y'Abayahudi amaze imyaka 2000 bitwibutsa ko ubu ari ubutaka bwacu. Abakristo bose barabizi, usoma Bibiliya wese arabizi, ari abakristo n'abatari bo nibyo barabizi. Ni Imana yaduhaye ahantu. Ibyo abandi mutazi nuko abayisilamu mu ntambara barwana ari twe bo kuwa gatandatu na Shabbat tw'Abayahudi bagomba kubanza gutsemba bagakurikizaho namwe abakristo bo ku cyumweru. Intambara iriho nyayo ubundi ni ubuyisilamu n'ubukristo. La vraie guerre c'est l'islam contre le monde judéo-chrétien. Ibyo n'Abayahudi babibona uko kimwe n'abakristo batari bake mu isi y'ubu. Uko niko kandi abayobozi ba Israel bazunguruka imihanda yose y'isi bashakisha ababashyigikira ku buryo kwemera ko habaho leta ya Palestine bisobanura kwikururira umujinya w'Abayahudi. Uyu munsi basa n'abadafite ikindi cyo kugurisha isi kitari intwaro, ubutasi n'ubuhanga bwa gisirikare. Sayyid Mohammed Hussein Fadlallah yari ayatollah mukuru, umuyobozi w'ikirenga wa Liban. Les Juifs croient que Dieu leur a donné la Palestine en terre sacrée. Abayahudi bizera ko Imana yabahaye Palestine nk'ubutaka butagatifu, bakumva ko bagomba guhamagara bene wabo bose banyanyagiye mu isi bagashinga leta bahuriyeho ya Israel. Uku niko bagambirira ko Palestine itabaho ngo igire uruhare urwo ari rwo rwose. La liberté de jouer un rôle quelconque. Ku itariki ya 30 z'ukwa karindwi mu 1980 Knesset inteko ishinga amategeko ya Israel ubwo yatangazaga ko Yerusalemu ihindutse umurwa mukuru wa Israel, umurwa w'iteka udashobora kuzacikamo uduciye na rimwe. Umuryango w'abibumbye warabyamaganye bifatwa nko kurenganya abanya-Palestine, ariko leta zunze ubumwe za Amerika na Israel baricecekera barabihorera. Ibyakozwe birakorwa. Umusozi w'ingoro uhinduka isibaniro ahitwa ubuturo bw'Imana mu isi, ubutaka bw'imisigiti ku bandi. Kugeza ubu mu isi uretse intambara zikomeye hagati y'Abayisilamu n'Abakristo, imitwe y'iterabwoba nka Lord's Resistance Army, Lashkar-e-Taiba, Al-Shabaab, Boko Haram, Taliban, Al-Qaeda, Islamic State n'indi myinshi iragaba ibitero mu izina ry'Imana. Abiyahura bakabikora mu izina ry'Ubuyisilamu bita nyabwo. Mu Bayisilamu nabo ubwabo guhangana gukomeye hagati y'Abashia n'Abasuni n'ipfundo ry'intambara zihangayikishije isi zimaze imyaka isaga ibinyejana 13. Ibi byonyine byakuruye imwe mu ntambara zihambaye n'ubu zitarashira mu mateka yose y'isi mu bihe bya vuba. Iran na Iraq hiyongereho umujinya abanyamerika bari bafitiye Ayatollah Khomeini. Saddam Hussein yarwanye na Iran nawe mu izina ry'Imana. Abarwanyi be yabise Qadisiyah abihereye ku bikorwa by'abarwanyi b'Abasuni bigabije ubuperse mu kinyejana cya 7. Nta mahitamo Khomeini muri Iran yarasigaranye. Nyuma yo guterwa na Iraq ishyigikiwe mu ibanga na leta zunze ubumwe za Amerika, abasirikare urugamba rwarabananiye yitabaza noneho abasivile. Uwicwaga muri iyi ntambara akagirwa intwari yagiye mu ijuru, jihad. Aba nabo abarwanyi babo n'ibikorwa byo kurwanya abanya-Iraq b'Abasuni babyita Karbala, bahuza n'intambara Abashia barwanye n'Abasuni mu kubohoza imva y'umuhanuzi wabo yari iri muri Iraq, nabwo ni mu myaka myinshi cyane yahise mu mateka. Haba ku ruhande rw'Abakristo cyangwa Abayisilamu mu buryo bweruye cyangwa se mwibanga, Imana guhera mu myaka isaga gato 40 yagarutse mu ntambara na politiki y'isi. Bisa n'ibitagitangaje cyane ko hari abizirikaho ibisasu bagahita n'abanzi babo, bagasenya ibikorwa remezo, kugongesha abantu imodoka mu mihanda ku bushake, kugaba ibitero ku tubari, amashuri n'isengero, gushimuta abantu bakagurishwa nk'abacakara, byose mu izina ry'Imana. Ibi byose bifite inkomoko mu bikorwa bya politiki n'imitegekere y'isi cyane cyane guhera mu myaka 40 ishize. Uhereye ku bikorwa bya politiki n'ubutegetsi bigari twagarutseho muri iki kiganiro n'itangiriro ry'intambara nshya yadutse mu isi ikitwa iterabwoba. Uruhare rw'amadini, Imana, shitani n'iyobokamana mu ntambara na politiki by'isi. Isi isigaye inafite repubulika ku mugaragaro zishingiye ku madini.
imyemerere ishingiye ku Mana muri politiki n'ubutegetsi, kwica no kwicwa mu izina ry'Imana. Intambara zikomeje kurwanwa isi yose mu izina ry'Imana yagaruwe muri ibi mu myaka isaga gato 40 ishize. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi, ukigiramo uruhare wandika kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Naho ubutaha, salam shalom.